Oğuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti ahsanukum huluka. Kıyameti kuz zaz viridlan köka mukal menzil davaydi viridlan kısa ahlak avaydi ya. Ve kıyameti kuz viridlan Peygamber de kayargaldi sallallahu aleyhi ve sellem viridlan pis ahlak avaydi ya. Kısa ahlak lahayla Allah Teala dehkılız kısa ku. Halal haram de gılaz rezikena, qadar de gılaz reziku ve insan rez jede kısa walu. Misal de ilim daldi mal devlet daldi ve yaki giliwdi. Çini qriku ve insan rez eziyet ziyan zarar guntawu. Kısa ahlak ve insan yifti kabz ve yugdi sivqaz ve insan de zokşar ku mümkün ya. وشيز لهاي قصان أخلاق قيامة تقوز ترزدل يريد لنا زلان عملية قصان أخلاق هل بيت أولنا ولا جوان برخ يا أب أخبا ما صبور